Ага, чысціня – залог здароўя. І чаму гэта нашы хлопчыкі не разумеюць? Прибираю за ими, прибираю. Так. Ага, добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Привитание, Яночка. Ой. Ой, привитание, дядулечка. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. А ты все парадки наводишь. Ой, малайчинка. Ну так, бо вы ж ведаете, як я люблю чысціню. Ага, ведаю, только не подобается мне, что топа с бусиком не вельми тебе допомагают. Да что з їх возьмеш? Хлопчики. А хлопчики амаль усе такі. 100 справ в годину. Одну не доробили, побегли другую робить. А мне прибирай за ими. Ой, так. Усё, здаецца, повний порядок. Ой, Любота, не соромно буде незнайомку сустракать. Якую незнайомку? Ой, сам не ведаю якую. Вось, глядите, телеграма прийшла. Так, сустракайте сёння ваша Р. Ой, дядулечка, а что за Р? Может, хтось пожартовал? Не думаю. Телеграма на офіційному бланку. Ого. Для уваходу мої речі покиньте. Дякую. Ой, здається, незнайомка вже тут. На таксі приїхала. Привітання. Привітання. Добрий вечір. Пробачте. А чому мене ніхто не зустрів на вулиці? Телеграму тримали? Так. Отримали, але у її не написано, у якій годині зустракати нейкую Р. Ого. Хо, не некую Р. А сподіваюся, вашу Р. Мене, значиться, вашу Рисю. Рися, а ти адресом не помилилася? Ага. Тобі докладно у колиханку треба? Ну і ну. А хто об'яву у інтернеті писав, що у колиханці марать завести кошечку? Я писал. Топа з Яною мене уговорили. Хотели знайти пригожую, ласкавую, якая і захворювання лечить, і нерви супокоює. Ну, ось я і знайшлася. Як тільки вашу об'яву убачила, довго не розважала, речі свої склала. Ой, а ми ж про речі забилися. Коли ласка, хутенько, принесіть їх сюди. Таксист для уваходу покинув. Ну, добре, я зараз. А ти, значиться, Яна. Так, Ліска Яна. Покрутися, Яночка. А навошто? Я погляжу на тебе. Так, ось. А что? Ничего такая. Пригожая, аккуратная, подыходишь. А для чого подиходжу? Фу, принес. Ой, стільки речей. Ну правильно, усе свои речи с собой взяла. Ой, а книжки где? О, ось гэта я. Ага. Ой, яны самые. Ой, Рися, а ти читати любиш? Ха, вядома. О, похвально. Не тое, что мои гарезы, им только забавы ды гульні подавай. Не хвалюйтеся, я до читання усіх хутенько привучу. А ви? А я дядуля добродей. Добродій – самий лепший дядулечка у світі. Ён так само читать любить і стільки казок ведає. Казки я люблю. Ага. А покрутитеся, коли ласка. Кто, я? Ви. Навошта? А яна і мяне крутиться примушала. Не примушала, Яна, а просила. А гэта вялікая розніца. Ой. Покрутитеся, дядуля, покрутитеся. Мне необходимо вас оценить. Ці подыходите вы мне? Яна і мяне оценивала, дядулечка. Чи подыходим мы тебе? Ничего не разумею. Вось вы думаете, что гэта вы меня выбираете? Не,
Гэта, прабачце, я вас выбіраю. Яшчэ вырашу, заставацца мне тут ці новы дом шукаць. Ого, такого яшчэ ў нас ніколі не было. Ну, добра, паварочваюся. Вось, ну, як я табе, а? Падыходзіце. Вы разумны, жвавы, вясёлы. Гэта плюсы. О, а мінусы якія? А у нашага дабрадзея няма мінусаў. Прабачце, але я сваім вострым вокам заўважыла у вас лішнюю вагу. А гэта непарадак. Ай-ой-ой. Вот і аёячкі. Аднак не хвалюйцеся, гэта мы выправім. Спортам будзеце ў мяне займацца пад маім пільным наглядам. І зарадка кожны дзень. А яшчэ правільнае харчаванне. Я вас навучу. Во, разышлася. А у нас ужо ёсць адзін камандзір. Топа. Так. Не трэба нам яшчэ аднаго. І потым мы хацелі, каб у нас кошачка жыла. А ты, прабач, рысь. І што з таго? Рысь, між іншым, таксама кошка. А чаму гэта? А у нас одно сямейство каціных. Я ганаруся гэтым, бо ўсе каціныя вялікія разумнікі. О, што ёсць, то ёсць. І вам, дзядулечка Дабрадзей, просто неабходна такая памагатая, як я. Аднаму ж складана з малымі спраўляцца. О, гэта правда, Рыся. А я і па гаспадарцы дапамагу, і розуму малых навучу. Я шмат ведаю. Ты, я гляджу, не па гадах разумная. Так, і разумная, і прыгожая. Ну, што скажаш, Яночка? Няхай Рыся пажыве ў нас. Будзе ў цябе новая сяброўка. Згаджайся! Мы з табой хутка ў калыханцы парадак навядём. Парадак? Ой, ну добра, я згодная. Заставайся ў нас, Рыся! Ура! А я ніколечкі не сумнявалася ў вашым правільным рашэнні. І мы абавязкова пасябруем. Я люблю сябраваць. А мультики ты любишь глядзець? Вядома, хто ж іх не любіць? Ну, тады глядзім мультфільм. Ой, глядзім. А зараз будзем да адпачынку рыхтавацца. Пачакайце. Я павінна пакоі агледзець і вырашыць, дзе я спаць буду. А яшчэ для любімай цацкі месца знайсці. Гэтай? Ой, миленькая мышанятка. Гэта мой талісман. Вось паглядзіце. Зараз у калыханцы пачнецца новае шчаслівае жыццё. Ну, пажывем, убачым. Давайте з гледачамі развітвацца. Сябры, не забудзьцеся зубкі пачысціць, тварыкі і ручкі памыць. І без усялякіх капрызаў у ложачкі адпраўляйцеся. А я пайду самае лепшае месца для свайго ложка шукаць. Добрай усім ночы, Рмау. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты
Коти, мышки и стрижи, спять машины в гаражи. Ты так сама, каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.